who knows Hey, Whiskey. Huh? What are you doing with my boyfriend? Sir, which boyfriend? Don't pretend. What are you doing with my boyfriend? Don't pretend there. Huh? Me, I don't know any boy. I don't know what you're talking about. What are you doing with my boyfriend? Don't make yourself as if you don't know what I'm talking about. What are you doing with Jim? I don't know any boy. Don't pretend you don't know what I'm talking about. What are you doing with Jim? I don't know him. I'm talking about the man you met in DE3's house. I'm warning you to stay away from him. Else you see what I'll do to da mina mami sweet Miss Minsubio Minsu Debbie Messery Senya Mizzy Yeah Yangoda Say oh what you see Debbie Minsu Mabwe Intimidating go to Sura Na me bomba yese Yamina man is aso Obidiama, whom did Jim come to see in this house? He came to see me. Why? Do you have any problem? Yes! Don't you know? Yes, I do have a problem. Yes. He's my boyfriend if you want to know. Huh? Don't you know he's my boyfriend? Huh? He came to see me. Yes, do you? I have a problem. I have a foolish problem. Look, I am not interested in your Jim. Besides, he said you are not his girlfriend. So why are you picking on me? You're lying again, yes. You're lying. But I don't have anything to do with it. Jim told you I'm not his girlfriend, right? You're lying because I know you like him. You're lying. Jim told you, and you're bold enough to tell me that Jim said. Foolish girl. Are you sure you did not steal from him? Mamisewa, Ujidi. No crapper na wokan. Then why has he lost interest in you? Yedi adia to wa no afa. Yedi adia to fia. Shum. Why we animal fia sa de adu abon. Hey. Aya susu nwunu unua. Unua no bibi ni aka ne so yem. De nwunu unua sa. Okofa atoni ade. Toni amafia. It is always so afa na ade a. Enko di mi ka beba ha bebo amane. Obi aba ha bebo amane se obi akowi obi ade. Unua ho asem ba o ka no potopotopto. Ni boyfriend bi ade wo wia meboa. What your man fanko ho. Ya susu nwunu unua. Oto enya ne pew. Bia mama se why ade ne ye kan na wudi nachi. Eno nti no guso owi ade no. Enya ne pe. Na hwan pe. Se wo be sa ade no. Obi dua ba sunsun boni na ati ne mu no. Eno no de ye me ba na sa. Se je nam se so obenya ni monyamfo aso ni mu. Se na ho ye fa chen no. Eti de bia uru afifia a obi dia badwumade e odiwa. Eni bra nko a. Eno no de ye me ba na sa na so wo boa. Se me kratia se na me nipadua ne nam asase su hei odi agoro. Me be sori waka
na me come to ye mwate me kwai bia me fa so asa suban no e be firi wo so no me fa so me tena se Mommy. So what are we going to do? me de mu be ko baby Wo de hwan be ko baby mini na wi ade na na. Mini na wi ade na wo kan sa asem no. na wo ni mo yare wo so yare pa so ono yare afefa wo so yare muna mamuna Mommy, I'm pesa. mamuna wa muna koma mantem ha obia fro madam dim wonte enti wo so yare no me de wo be ko maame no ho na wasamu nyina mo yare san se obi di aba no wo didim na ase wo di mawu san se maba wate se mo ame me kuta mo me hu se wo se ma dwene na me mma ne kwan e wo yesu din mu me mma ne kwan Se ye kan asema na asema ne. mu nyina wo so le wa muna wo susu kura wo ni mu aduane ye se wo koya na asa wo bai obi awo ne kwata wo de ye muna e na ne de no so ne de ne nsa timide mu mienu nyina ekọ na makọ maame ne ho abetu me maba abrem na ne maame na wo so wonda boa me a de mabeduru ne na nka metu enka me nie etimi ne ba no so enam me de mo be ko mote ne me ka kire mo Nim bi odisi wo no kronfo. ya na nso ate wanim wo ne ono ne de ne kro no wo de anya wo de ni muna Ende e manim o. kan wa kuma to ye mate Me ba. O maami e de kan ni ma be kan bia. Nteje. Saa se de ni nti. E china no pa wo so we a. Se nte fie go so mpansa. Se go kuwo. Se nte go. Ubia. Awo go no mpansa. Na saa branch na kwa. Everybody be emu edrei echiwadie ne se be hu obi di aba ansan on silent dike hu obi di aba ansan mo akante na be na sei sen kamene wa aka ku te be di aba master ya no pa ye agree and of the future. What's it? Let me dance. Good evening. Krachi. Ana on gym no. E pachane. Na ade. Jira fa ko me kasa wa ko jina nchai de. Ade. Krachi ade. Penya de de no mai. Wo pese. Wudi moja fra wo me fia. Wo pese o ya akani akaba on. Ade ntia. Openyi me pacho. Asemo aka no. Ebrum, anya se mesre, ebrum adwene meti ase so. Mpacho chema se kakra. Se mahunu se woni se wa ehihye ho. Ana obsa pese o ya na wo ba befa onua kachi mama bufu. Na Obi diaba jane life man. Na woni se wa mongro mata amogro mesre wo. Openyi me pacho bebre de me ma nkasa bebre. Ma me se wa ka kire me se. Obi diaba e your housemaid. Se wa na ka asase mu we kire wo.
Se one anum to no kasa se mo chem. Na se one oye madam fo kwa. Hwinim. Madam fo bi na kan na se mo say the word is uncubulas. Ewiase aye saka. E kam waso ate. Obi diaba ne se wa no omo ye yefunukuro. Ena baako enuanom me wo faase ne wo mo. Eti se wa ka kire se obi diaba eye ni maid wo prefi tutu nkukom owura adwaya empon ye ne sa akura wo ye oba de on ne sa ne ma nemum onye ni maid onye ne somfo se wanya wo hwi onye me hwi da fe ba ne sen ana mani so kura na mudi afrikutu yi miemani tua na ne 4 days oba ye se wa wo tena wa jimo ohiri tena wo na so mi hu se wo mema wo na so kakra wo mema ama na jim no ho na oba jim no me boa penny de okan meti wase bye senko bi o kra medona e wa komam ni adwemu a ke be obi diaba ma me se wodi mi ni hweye feze mi hu na Mr. Tidon eto me so te se de nyanko na wasem bia wo ka se senke ba se mpo obepe oba ofie ha ka obi diaba mom na obepe no penny yampa media na mani abre so kwa nenso no sadi anka fa no mum se obi diaba o ya bofra no hojo na sewa wono sewa hia wabonten na sesika oboto ma opodin se begu nachi na mo wode na ni hwe oboto akai na yira ubeduru fie na ebonente ma no ye ka koro no a long hands wo ye ni hwem wo de abanti ya frane se wa anwem ye de fie ade ne terms ye da no opa ka se wono anya adamfofa ye frane se wa anwem enti se obi diaba open na tachi mesere wani di opinion pacho bebre sorry wale no me na mo fa se mepene so me don pa na ade kronti ekoye se me ni se wa eye very close than obi diaba ne se mi hu ma me se wa ansa na me ba be hu obi diaba enkachi de mesere on se me yi mani ti se de me ni mo hwe no nemum pensa bi o ti ase ne pe baabro ne pempanimfo bi ka ho na mo fa mra nye se de wuni minim ho hwe na mo fa beto animu me kampanimfo no ye be gina ne agya wale na ma wate because abofra no ho na me ka me bu na ya fu san se da no bi dia me se wa na wo gem sa gem kwa me gem yo ene mini how bia pacho o inside ha amudien sewa ho obi diaba so ho penyi ti de okan ne me ma me refi mate na me de minim se bia wo sharp na ni krati oba na wa wadwe so obegina ware wo fia no me ma kwan ne na ma kwan wo tena isasi e fia de ade ye pre ne mujafra wo fia no di salunti na ba ye de ame pa cho mun so na mun ko masma no opinion. Let me make one thing clear here. In the first place, Mami Sewa told me that Obidiaba is their housemaid. Mami Sewa told you? Yes. Clear. Secondly, Mami Sewa is just a friend to me. I've never proposed to her. Never. Compose. Rachi, I bet na have propose. May come at you. Would to me metne fear her. Now me say ye busiano. I didn't know a person who didn't have for and you for me a new. I took them cruel. Ubaki come with your bomb, I young pebbles to somewhere. When you were at Atna, what's up a pay way so I know. A dear bush to some no. Ah, all right. And a time may propose to be our hassy. Gentlemen, before we start the talking, we talk to my Miss why is your friend, just friend. Just below. Sana TV asiti